Jel Jess ba, šta ima bre ili kaj? Bitno je šta ćeš. Hvala, ajde kao pričamo sad. Marko Dejanović. I ja sam Goran Vinčić. Da, ja sam rođen tu i živim cijeli svoj život. Ko to tamo Pričam. Zdravo Vinča. Zdravo. Šta zdravo. si ti? Evo, šta sam ja? Šta si ti? Ja sam samo sanjar čiji pogled gasne u magli i memli. To mi inače stoji u opisu na Facebooku i onda to tako sam se predstavljao curama i nekako sam ih zavodio. Zapravo upravo si, Facebook te pita šta si ti. Da. Sve te društvene mreže te sad pitaju šta si ti. Ne da samo pitaju Odredi šta si ti, nego pitaju ono what's on your mind. Oni žele da znaju šta mi mislimo. To je već druga razina, ali za početak da znaju šta si. Zapravo, evo, ne znam, ja znam šta si ti, ti si moj dragi kolega. Eto, vidiš, to je isto identitet. I prijatelj. To ti je važnije. Da. Šta, kolega ili prijatelj? Kolega ili prijatelj, šta ti je važniji identitet? Šta je meni identitet? Pa meni, da, ono, pa valjda prijatelj, naravno. Mislim, glupo pitanje. Ali zato si mi prijatelj. Ne, ali, zapravo, istina, ja volio, rađe bi da smo prijatelji. Zapravo, aj ovako da sedemo, pošto smo mi komičari, jeli kolege smo, draže mi je da si... Još smo i to, i komičari. Da, još smo komičari. Pa šta smo kolege? A ne, pa za meni je to zabavno, mi je ono, šta si, ono, ima 100 miliona stvari koje jesi, a ono, kad te neko dođe i pita ovisi u kojem razdoblju godina, znaš točno na šta cilja. Da. Recimo, dobro, da. Ma zapravo, zavisi ko pita. I na koji način pita. Pa da, ali i to su identiteti, ti ono, i da li se možeš uopće sam opredijeliti? Pa, možeš. Ma mislim, što se tiče, ono, šta Dobro, je ajde zapravo, na Balkanu ispočetka, zapravo. ja sam te krenuo pitati, evo, predstavi se, šta si ti? Šta si, ja sam Goran Vinčić. Dobro. Stand-up komičar. To je iz prva stavka Mirkovaca. koju navodiš, dobro. Da, i to bi bilo porijeklom. Ne, rekao si iz Mirkovaca. Da, iz Mirkovaca, da. Iz Mirkovaca, to uvijek kaže Mirkovaca pokraj Vinkovaca, za one koji ne znaju. Dobro, još se izdefiniraj se do kraja. I majstor karatea. To ti je važno. I Srbin. Dobro, znači koji je po redu, bilo je prvo komičar, prvo ime i prezime. Da. Komičar, šta si onda rekao? Iz Mirkovaca, da. Znači regionalno porijeklo. Ali smo zaboravili sa nešto, propali student filozofije. To je sad 600, nakon toga je išao Srbin, pa propali student filozofije. Dobro. I nepopravljivi romantik. Dobro, sad to već pokušavaš sam sebi, to je već imidž, to više nije identitet. A kako bi se ti predstavio? Pa isto bi počeo s imenom i prezimenom. Pa reci, ajde da ljudi znaju. Ja, Marko Dejanović. Svečano se zaklinjem. Otac, svečano se zaklinjem, pionir. Bio sam pionir, tako da, a i doživotno valjda. To je toliko star čovjek, evo sada znate, čovjek je bio pionir, s toliko starim čovjekom imam emisiju. Da, pa ne, zadnja generacija pionira sam bio. I čak 2 puta sam išao u pionire. 2 puta? Da su mi roditelji bili prosvjetni radnici. Šta, niste prvi put primili? Ne, primili su mene 2 puta su me primili. Mi smo to sve u familiji 2 puta, stari 2 puta iz partije ga izbacivali, mene 2 puta primali u pionire, ali... Pa jesi imao neki benefite, dobiješ neki poklon ako dobi? Ma ne, ali sam sudjelovao na ceremoniji, obuko se u pionira, ali nije bila moja, nije bio moj razred, to je kad si upisao osnovnu školu, onda bi te upisivali u pionire, a mene je već godinu prije mater odvela sa svojim razredom kojem je ona bila razrednica. Kako sam bio klinac, pa sam već godinu prije sa njima sudjelovao u ceremoniji, onda kad sam i ja trebao biti za pravo. Ali da nastavim, znači, otac, muž, komičar, šta još navest, neopredijeljen, nacionalno, etnički, muškarac. Čekaj, ovo neopredijeljen, ovo je sad zanimljivo. Šta znači neopredijeljen? Pa kažu da se smiješ samo opredijeliti. Dobro. To sad hoće uvesti za ovo, kako se rodno osjećaš, da se isto možeš opredijeliti. Dobro, aj to je sad jedna tema, ali ja bih rađe ovu prvo nacionalno riješio. A i to mi nismo riješili ovdje. Ko fol imamo svi pravo sami se opredijeliti, ali
realno sa drugim ljudima, on će te, svrstat će te. Htio ti, ne htio. Ovako, ja to ovako znači, vidim. ja sam većinom, ja bi se opredijelio, onda najbolje bi bilo reći ja sam vječni izdajica. U Zagrebu sam Srbin, u Beogradu sam Hrvat, u Bosni sam onaj što je otišao. U Njemačkoj si u Njemačkoj su me, klinci me zezali su me, pokušavali su me zezati, ja sam ih tuko. Croatia boy su govorili, a ja došao iz Bosne tamo, ali to im je bilo, pa sam ih tuko onda, jel, kakva Croatia. Ti si Bosnija. Da, ali meni je sad, kad govorimo o tim nacionalnim i tim stvarima, formalno bi se čovjek smijao sam opredjeljivati, ide popis stanovništva i ti se popišeš kako ti hoćeš. Ja znam ljudi koji su upisivali sve i svašta. Ja sam jedno vrijeme upisivao, imao sam na fakultetu, u indeksu je bilo upisano Bosanac, onda se druga Bosanka naljutila i pred svima držala moj indeks, kako smo ostavljali na potpise, ko je ovo napisao, to ne postoji nacija Bosanac. Rekao, kako ne postoji, eto, jel ti piše? Da, ali ne možeš ti, rekao, ja imam pravo predijeliti se kako hoću, svi me doživljavaju ko Bosanac, Da, svi govore Bosanac, ali kad treba zapisati negdje, onda odjednom nisi. Da, onda aj ti to izdefiniraj, pa onda će se neko javiti, ma bitno je šta ti je otac, a onda sam Srbin. A sa Srbijom imam najmanje veze od ovih prostora da bi moglo biti. Osim dobre neke ćevapa, oprostite nešto si jeo tamo. Ne, jesam se ja dobro provodio, ali govoreći o nekom odrastanju i tome, ko klinac sam bio u Banja Luci, poslije u Njemačkoj i došao i sad većinu života u Zagrebu živim. Da. Tako da i kad sam bio klinac u Banja Luci, sjećam se da niko nije znao šta je. Tad je bilo aktualno pitanje šta si ti. Jednom sam poslije čuo u autobusu broj 215 Kvatrić, Vukomerec, Trnava, kad me jedna kolegica sa fakulteta išla pitati šta si ti i ja znam da sam tad pomislio, čovječe, nisam to pitanje čuo 10 godina, rekao pingvin, čovječe, evo šta sam, pingvin. Ne znam šta da ti kažem. Znaš kako ja to vidim? S obzirom da nismo Amerika, pa nismo svi Amerikanci ili ne znam Francuska, pa smo, ajmo reći, svi Francuzi, nego imamo taj koncept nacionalnih manjina. Da, ja sam rođen tu i živim cijeli svoj život i kao jesam Srbin, to je to, šta sad? Ja bi čak bio možda Hrvat, rekao bi da sam Hrvat, ali onda je tu drugi problem. Onda će ovi drugi reći, da, kao što nekima prigovaraju, koji su, ne znam, ili mijenjali imena, prezimena i tako dalje, pa su sad su Hrvati, u stvari su Srbi, onda bi prigovarali bi. Znači, ne valja ponekad, ti Srbin, Srbin si, ne možeš, kako si Srbin, rođen si tu, a kažeš, ja sam Hrvat, a nije, ipak si ti. Pa ja na internetu isto to susrećem, kad naleti na prezime, a znamo mi šta si ti. A onda je krivi video, objavio sam video koji ne sviđa se baš Srbima, pa onda Srbi, pa ti se opredijelio, ti si kako su to Amerikanci, crni Amerikanci to zovu Uncle Tom ili kako, onaj izdajica svoga, rekao, dobro, može. Ja mogu se opredijeliti kao etnički izdajica. Znao sam se opredijeliti izbjeglica isto, identitet. Da, to je isto identitet. To mi je bilo. Ima ih sad sve više, ne samo sa Bliskog istoka. Napravimo naciju i izbjeglica kod mene može biti / izdajica. U slučaju nekakve ratne nevolje, ponovo ja već sad se prijavljujem za dezerterstvo i štura, što bi rekao Bosanac, pravac Njemačka. Osim ako u Njemačkoj ne bude opet. Osim ako ne dođu opet Švaba sa svojih ofenzivama. I Arijevci i tako dalje. Danas me čovjek pozdravio sa smrt fašizmu. Ovako malo je falilo da mu kažem i tebi druže, ali zaboravio sam odgovor, a imaš sloboda narodu. Da, ima sloboda. Samo kojem narodu, to je pitanje. Meni je čak šire to, zanimljivo mi je sa identitetima, imaš ih 100. Pa 100 identiteta, ne treba se... muž, pa da. Ja imam ženu, sin. Sad si me podsjetio da imam ženu. To sam zaboravio. Pa ne bi trebalo, barem po meni, ne bi trebalo se ograničavati u smislu, mislim, mi imamo svi predrasude, ali da ne budu loše. Mislim, da ti nekoga svrstavaš u neku ladicu samo zato što je on, eto, pripadnik nekog naroda i kao, ne misli, nismo mi hive being, nismo mi svi jedan
pa da svi mislimo jednako. Ono, ako ti kažeš da se svrstaš, ne znam, ako to jesi na kraju krajeva, evo sad sam baš juče bio na stand-up showu i jedna djevojka, kao u vezi je to ono klasično moje kako ispitujem ljude, i onda ona ima dečka Portugalca koji živi u Pragu. Pa dobro, to je danas moderno, normalno. Pa ja imam nećakinju, moja nećakinja je polušpanjolka. Zove se, evo, pozdrav, muzičarka Nirja Tijana Dejanović Alvarez. A i ovo Dejanović je krivo, jer moje prezime se samo zadnjih generacija govori Dejanović, a dotad se govorilo i ako odeš u selo od mog oca i dalje ćeš čuti Dejanović. Dejanović. Što zvuči malo crnogorski zapravo, realno. Da. Marko se inače pokušava probiti na crnogorsko tržište, pa onda govori Dejanović. Da. A čekaj, nastupao si, mislim, znam da si nastupao, ali ajde kao pričamo sad, pa nastupao si svuda, po Balkanu, manje više Srbija, Crna Gora, Slovenija, i recimo kad se ode u Sloveniju, tamo dođu na nastup, kako bi rekao, mala bivša Juga. Pa nije samo nastupanje, ja kad sam živio u Njemačkoj, u Frankfurtu, ex-Jugos je epitet koji te prati, znači možda sad više nije tako, prošlo je sad već puno godina od kad sam ja tamo bio, ali tad kad sam bio i odmah su se skupljali na okup svi sa Balkana. Pa to je činjenica, svi koji rade i gastarbajteri, a ne samo tamo, nego moj kum je recimo radio u Engleskoj, ista stvar, opet bi se okupljali, pa da. Okupljaš se s nekim koga razumiješ. Ako ti je bliži, htio, ne htio. Jel gdje sba, šta ima bre ili kaj, sve ti je manje više, da spavljaš pod isti koš kad si vani, kad nisi. A to je, ja imamo show, zovu nas Bosanci, u koji jedna od igri u tome je baš to što izađeš iz Bosne, svugdje će te zvat Bosanac, evo i naš producent Bagzi isto, Bosanac, prvo što ćeš reći Bosanac. Bagzi, jesi ti Bosanac, jesi? Među prvima. Prvi, on je vidio kako se Bosna stvara, Tamo su bili nije Adam i Eva, nego Bagzi i Bagza. Da. Kad mu je uzelo rebro, nemoj mi rebra samo. Nemoj mi rebarice, da. Ali, a je isto, mislim, ja di god odem, moram priznat da dobro, mi se bavimo stand-up komedijom i to je ipak malo za ljude koji imaju koji su duhoviti, koji dolaze na nastup i pa kuže humor. Nikad mi se nije desilo nikakav, i čak ljudi vole i ove fore na srpsko-hrvatske odnose, na ne znam, odnose sa drugim narodima. Kod nas u Zagrebu nastupali i ljudi iz Srbije, iz Crne Gore, komičari iz Slovenije, iz Makedonije, znači dobro, to je sad krug ljudi oko stand-up komedije gdje očekuje se neki minimum tolerancije u kojem ćeš ti biti u stanju saslušat, u najmanju ruku saslušat. A jesi imao ti kad problema sa, ne znam, nekim forama na tu temu, baš tu identitetsku? Da li si imao nekad nailazio na problematiku? Oko religije da, i ako govorimo sad o internetu, da, to sam krenuo pričati da idu te definirat pa im se ne sviđa u kojem je smjeru. Ako sam sprdao Vučića, onda je bilo silna količina komentara u kojima im to smeta, ali uživo ne. Ne sjećam se da sam i uživo ikad doživio nešto najviše što ide u tom smjeru je da znaju ljudi prigovarati na mom naglasku. Pa im to, a moj naglasak je specifičan. Baš je katastrofa, ne, to slažem se. Ne, utoliko što se izmiješao, kroz vrijeme to, Nisi više, čisti Banja Lučan? Ma, ni blizu. Ja sjećam da sam ja rugo se sestri kad je govorila vlak, kad sam došao tek prvi put, ona je prije mene došla u Zagreb, pa je prilagodila se i počela govoriti vlak. Meni je bilo urnebesno šta govoriš vlak, voz je.
A sad danas ne znam kad sam zadnji put rekao voz, osim sad prije 30 sekundi. I sad opet si rekao prije 5 sekundi opet. Da, vidiš, sad sam 2 puta rekao voz. A recimo, evo, to je sad zanimljivo. To je sad zanimljivo, to sa tim jezikom. Ja sam od malena, išao sam u A modelu tamo u Mirkovcima u školu i onda sam učio i hrvatski, i srpski jezik, i latinicu, i ćirilicu. Nešto zapravo kako je bilo obrazovanje i u Jugi nekad, to znaju naši roditelji, koji su učili sve i hrvatske, i srpske, i ajmo reći bosanske pisce. Onda je meni uvijek bilo u glavi, ja sam, ne znam, čuo bi 1000 ili 1000, ja bi to uvijek znao prevoditi. Uvijek sam imao s tim sam se susretao. Tu neku dualnost u smislu kao kad bi januar, februar, mart i siječanj, veljača, ožujak. I dan danas nekad kad brojim pa ne znam koji kad ide mjesec, pa moram januar, februar, ožujak, da. Tako da meni je uvijek bilo to u glavi, kao to su dvije stvari, a zapravo razumijemo jedno i drugo. Ja kad sam učio u osnovnoj školi u Banja Luci, učili smo hrvatske nazive za mjesece, ja sam prespavao taj sat bio. Dugo vremena nisam znao hrvatske nazive za mjesece, a sad ih znam recimo i privikao sam se da mi je prvo mi padne na pamet hrvatska varijanta, ali je bilo nekad sasvim drugačije ali to općenito što se tiče jezika, meni je to ja sam tu kontroverzan utoliko što ja to smatram sve istim jezikom, tako da. I ne može me niko uvjeriti i ne može mi niko ni nešto prigovarati. Sad govoriš hrvatski i srpski, jel? Hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, slovenski, makedonski ne, ali... Oni su uvijek crne ovce, uvijek se izdvaja. Ali su srodni jezici i dalje. Ja sam sjedio s nekim Slovencima. Ovo je baš mislim, slušao sam ja i lingvističare i mogu ja sad pozivati se, pisat sam, pa imam pravo govoriti o jeziku, ali nije samo zato što sam pisac, to je glupost, svaki govornik ima pravo sam sebi definirati, teško je, ovako ćeš reći živim u Hrvatskoj, pa ću reći da govorim hrvatski, ali vani ako odeš u knjižnicama ti imaš odjeljenje BHSCG, jezici koji su sve je stavljeno na jednu hrpu, jer je glupo je. Ja sjećam kad sam išao u kino gledat srpski film Rane, to je bio veliki hit i prvi put u kinu su puštali sa hrvatskim titlovima, cijelo kino je umiralo od smijeha, pa prije mi pustiti titlove na Brezi koji je pravi hrvatski film, ali kad krene po kajkavski Ljubiša Samardžić pričat, onda nisi više siguran koliko ćeš razumjeti, koliko nećeš razumjeti, tako da... Ili recimo Ivkova Slava koji je isto na dijalektu Ivkova Slava, da. Da, za kojeg ipak ti treba, jer to je recimo što ti uvijek voliš reći, ne znam, Zagorci, Međimurci, i ne znam, dole neki Dalmatinci kako se sporazumijevaju. Da, to je ako govorimo o razlikama u jeziku, puno je veća razlika između Međimurca, Čakovčanina i Bračanina, ako govori svojim autohtonim, i sad ne Čakovčanina, treba naći neko selo pored, gdje je baš pletu kako se spada, nego što je između Zagrebčanina i Beograđanina. Da. To realno stupanj na kojem se mogu razumjeti, moj klinac gleda Filip Izaga na YouTube-u, evo reklama za Filip Izagu, ko da im treba, a gleda i imaju svoj album sličica. Klinac je rođen u Zagrebu, obožava svoj Zagreb, on je Zagrebčanin i sve mu je na high, ali govori sveska. Puno je gledao Zagu i Filipa. A ja sam se susretao u srednjoj školi u Zagrebu, sam se susretao sa tim onim profesorima koji su još bili zaluđeni, pa je onda išlo se ispravljati. I sjećam se jedne kolegice, to mi je baš bilo žao, jer je rekla da je na satu geografije zemljopisa. Više nije zemljopis, sad je geografija. Kad sad se govori to isto ima razloga, zato što zemljopis i geografija nisu istoznačnice kao što su sveska i bilježnica. Da. Ali ona je na satu zemljopisa, ona je nešto je opisivala, ne sjećam se više šta je bila tema, i Bosanka isto bila i rekla je krivine. I njoj, na koja krivina, šta, onda je ona rekla izvinjavam se, na koju stranu se izvinjavaš, on to ništa, pravi se da ne razumije i radi budalu od tinejdžerke pred cijelim razredom, Čekaj, kako se kažu krivine?
Zavoj. Aha, zavoj. Ovaj, Zavoj mi zvuči srpski. Više od krivina. ali ne, to ima masa stvari, recimo bilježnica je kao fol hrvatska riječ. Dobro. Za razliku od sveska, a bilježnica je porijeklom ruska riječ beležnica. Tako da to je neko u nekom trenutku odlučio, sad će ovo biti. Pa koji Tisoć, jeli, iz ruskog? Da, mislim, to su sve neko je odlučio, dobri lingvisti, one koje ja štujem i poštujem, su ljudi koji znaju da se jezik kodificira u smislu da se prati kako ljudi govorno govore i onda se to zapisuje, ne ide se obrnutim smjerom da se propisuje jezik, jer to ne uspijeva nikad, naprosto ako ljudi govore, ako Filip i Zaga budu imali dovoljno utjecaja na djecu, sljedeća generacija će govoriti sveska i to će biti normalna, standardna hrvatska riječ. Zašto? Zato što je ljudi govore. Govornici jezika su vlasnici tog jezika, a ne neki autoriteti koji bi ga propisivali. Ali sad sam se zavukao, smo se u priču o jeziku. Jezično, pa stvarno volim jezik. Mora reklamirati da je on pisac, pa to ti je. Pa to nema šta više reklamirati, sve sam knjige rasprodao. Da, rasprodao je sve knjige, čekamo da napiše novu. Možda iduća bude neka biografija o jeziku. Biografija u mom autu. Biografija u mom autu. Da, za sve ostale fore pratite Marka Dejanovića. Na Twitteru, molim vas. Ja ne mogu ući na Twitter, već mjesecima pokušavam ući, nešto ne ide. Elon Musk. Nije do Muska, ja sam mislio se nadao kad Musk preuzme da ću, mislio sam se čak njemu direktno javiti reći, Elone, mašče. Ne mogu da uđe. Mušče. Za ostale fore pratite Gorana Vinčića. Da. On je bila fora, bila ime i prezime. Ali htio sam reći ono što se tiče identiteta, da se vratimo malo na to, koji nije samo očigledno nacionalni koji je najjači kod nas, ali je tu i neki seksualni identitet, ali ne samo seksualni, nego sad imamo tu, ono što smo pričali malo prije, rodni identitet. Pa kad te neko pita šta si, sad recimo na izgled vi koji nas slušate ne vidite, ali izgledamo poprilično kao dva klasična balkanska. Da, ali ovi koji slušaju bi mogli, moju majku su znali zamijeniti mene za moju majku, moja majka ima dosta dubok glas i mislili bi da... A ti imaš malo više, ja? Šta ima? Pa je, malo, imaš ti to. Ja imam više basa u glasu od tebe. Pa imaš basa u glasu, ali isto ti ode, pogotovo kad pričaš dobro, ti visoko, da. Ode on. Ali, evo, danas, kažem... Po glasu, recimo, zanimljivo, ne možeš odmah uvijek svi identificirati. Moju majku su znali, misle da je muško kad se javi na telefon. Dobro, djecu obično misle, kad se djeca javi, misle da je majka, Mislim, ja sam kasnije znao bi se javiti Buraz, pa ne bi znao. Ja recimo stari ili on, po glasu liči. Ali evo, po izgledu... Ali mislim, to je u prilog ovima koji znači barem na telefonski bi se mogao, a i virtualno možeš sad biti šta hoćeš. Pa dobro, da, ali možeš ti biti biološki. Mislim, ima ljudi koji ima, meni je zanimljiva ta priča oko toga šta si ti, šta je ljudima najbitnije da se odredi. Ja moram priznati, smiješni su mi ljudi koji za profilne slike koje su u ideji, znači nešto prvo što bi te trebalo obilježavati stave zastave. Često ćeš vidjeti srpsku, hrvatsku zastavu kao profilnu sliku. Nije to samo kod nas, nego je Amer isto. Pa ja nemam toliko prijatelja ili pratitelja Amera, pa onda... mislio sam nemaš prijatelja, dobro. Nemam, ne treba. Ne treba, dosta nam je jedan. Ali... Nešto je meni smiješno, ne samo to. Meni je smiješno kad stave to zastavu, to osnovna odlika da si ti, ne znam, mi Hrvati ili mi Srbi, ja sam Srbin i to mi je prva stvar koju želim da bilo ko na cijelom svijetu zna o meni kad me upozna. Meni to nije prva stvar. Da, ali zar nije i meni je to puno dalje. Cijelo ovo Photoshop moramo svi izgledati savršeno na slikama, zar nije i to jedna od onako... dosta loših stvari ili čak sad na profilima imaju avatare onako animiranog lika, što si toliko ružan uživo.
Pa da, i Nesigurnost to mi je ljudi. strano, ali mi je ovaj dio kad ljudi uzmeju neki nacionalni identitet ili recimo nogometni klub za koji navijaju pa njegov grb stave za profilnu, znači to je prva stvar koju ja o tebi trebam znati, koliko si ti kao ličnost prazan i siromašan da je to prva stvar koju o nekom druga osoba o tebi treba saznati. A dobro, možda taj čovjek jednostavno tome ne pridaje neku veliku pažnju, nego ono kao... Ja ne kažem da oni pridaju, ali to je podsvjesno. Da. Bitno je šta ćeš, isto ko ti mene i ja tebe sad kad smo pitali šta si ti, prva stvar koju ćeš reći, pokazuje barem u tom trenutku u vremenu šta je tebi neka najbitnija stvar o sebi. Ti si među vrhu naveo stand-up komičar. Pa zato što je to, mislim, to je nešto što te trenutno određuje. Pa ne čak da trenutno dugo nije bilo, kad mi pitao neko, i na kraju kada znaš, imao je neki fore na tu temu koji šta si, odakle si, ali to šta si, meni je, kad sam postao komičar, našao sam taj svoj, i našao sam neku svoju, ajmo tako nazvati to, naciju komičar, i to je mi smo jedna, nije bitno koje si, pleme. I vjere, jedno pleme, da. I jako je, i to su ljudi koje razumiješ, i čak ne mora biti samo tu na Balkanu, ja neke komičarske muke razumijem i onog frajera što živi u Americi ili ne znam u Kanadi, u Australiji, Rusiji, Bangladešu, na kraju krajeva na iste stvari. Dijelimo iskustva, a onda se to sve svodi na to, sve se svodi na to da mi, da svi ljudi zapravo, zašto su neki od najboljih filmova zapravo univerzalni, pa nema veze di je snimljen, ako ti možeš povezati s tim, onda mislim sve se svodi na to da to šta si, da treba samo oplemenjivati tvoju osobnost, a ne je određivati jedan kroz jedan i trpate u ladice i kao, izvoli brate, ti si sad ne znam Srbin, ti isto si neki napredjeljen, tebe nećemo ni staviti u ladicu, nego ćemo te baciti pokraj kredenca. Ne može, ni u svaku ladicu koju otvoriš ovi iznutra se bune, ne može vamo. Zauzeta. To je bio dobar skeč, da imamo ovako ladice, jedan ovako da te ovako neko uzme malog čovjeka i kao ne, nećemo u tu ladicu. I onda na kraju ne staneš ni u jednu ladicu, ti si toliko... Da. Svi te, niko te ne voli. Ali recimo zanimljivo, kad si me pitao, nije mi palo na pamet uopće pisac. To mi je nekad bilo puno važnije, sad mi među prvim stvarima... To ja stalno ističem. Kad mi pričamo, dobro, da izgleda da se ja družim s intelektualcima. Novinar uopće nisam spomenuo. Da, Marko inače novinar i to diplomirani novinar. A uopće nisam spomenuo. A radio je u Crnoj kronici, ali tako? Jesam. To je jedan veseo posao i zato je postao komičar. Ali to je neki prošli identitet. Jer bilo je, hoće se ubiti, ću postati stand-up komičar. Nisi nikad imao to? Šta? Strah na takvom poslu, jer ipak prošao si sigurno, ne ti, ali si vidio razne strahote i kao novinar Crne kronike moraš to. Ba da, ali nije mi zbog strahota bilo da se da bi se htio ubiti. Ti nije pala težina svega toga? Svako ima krize, pogotovo te pubertetske i te krize ličnosti, ali nisam zbog posla imao ideju, sad bi se ja okinuo. Imao sam ideju, ne želim to više raditi, pa sam prestao. Pa mislim 10 godina je puno, brate. Pa nije svih 10 godina bilo Crna kronika, niti je bilo samo Crna kronika, sva sreća. Nisam radio samo Crnu kroniku, ali bio sam... Ima neke druge boje? Radio sam reportaže koje nisu imale veze sa Crnom kronikom i koje mi je bio gušt raditi i pisat, ali to je zadnje s čega se sjećam, a nekih 6 godina sam radio Crnu kroniku. Da. Zapravo, da. I od tih 6, možda 5, možda prvu godinu nisam bio još svrstan u neku ladicu koja je polje koje ja pratim, a onda je postala Crna kronika. I šta bi ti sad ovako, kao čovjek koji je mator, ima 40 godina, stvarno je star. Ja se čulo kako mi je trbuh eto, ljudi još bi jedan pomislili da sam ja sam gladan. Bi to mogao biti identitet? Mislim, ja sam stalno gladan. Ja bi mogao jest svakodnevno. U svakom trenutku.
proždrljivac, da, može ti biti identitet. Da li to može biti identitet? To može biti grijeh u svakom slučaju. Da, u svakom slučaju je grijeh. A šta bi mogao, evo recimo, šta bi još mogli svrstati, kako bi ti sebe još odredio, mimo svega ovog što je sad očigledno i komičar i otac i to, šta bi još za sebe rekao? Ja sam, ne znam. Dobro, da, koji bi još bili? Ja sam recimo sportski zainteresiran, u najmanju ruku različite sportove sam radio, pa se teško mogu odrediti, ti si već spomenuo karate, ali... Dobro, ja sam rekreativno bokso, trenirao nogomet, sad u zadnje vrijeme crossfit radim, tako da... Ja sam, evo recimo, strastveni ljubitelj muzikala. Eto, to je sigurno. Pa ja bi mogao sebe definirati, iako prije više nego danas, ali filmofil i prošireno seriofil. Pa dobro, to ajmo jako sve puno svrstati, da. Ja sam obožavao ići ja sam kako se to kaže, cinefil, onaj koji ide u kina. Ja sam obožavao ići u kina, iako sam relativno kasno krenuo, prvi film je bio Gospodari prstenova, Pirati iz Kariba 4, što je izašlo kad, tipa 2011. ne znam. To mi je bio jedan od prvih filmova u kinu i od tad sam pogledao stvarno brdo, ali sad jednostavno zbog vremena nastupa ne stignem, ali bi blockbuster obavezno ne pogledat poput, ne znam, ja sam kod klinac u Njemačkoj išao u kino i još šverco se stavljao žvake da se vrata ne zatvore na onim multipleksima njihovim u Frankfurtu. I onda po nekoliko filmova gledao po cijenu jednoga. Sjećam se da sam Jurassic Park, onaj prvi, gledao nekoliko puta u kinu, da mi je to bilo i bio sam zaljubljenik u dinosaure, znao sam sve dinosaure, sad više ne znam. Ko tvoj sin sad? Pa on ide, ali ja sam bio malo više, ja sam onako geekovski to bio, baš sam znao sve od reda. Dobro, evo, ustanovili smo da si geek bio, da je to bio jedan od tvojih identiteta. Ne baš, ja sam ti bio onaj malo darker i to, kako u kojoj fazi, da, oblačio sam se jedno vrijeme u crnom, a izbjeglica, poremećen u glavi, tuko se. Ja sam bio seljačina uvijek. I ostao sam. Bio i ostao. Evo s ovim bi ja ovu laganu emisiju priveo kraju. Jeste. Nadam se da ti je... Pa ne, znaš šta je mene samo volio bi da ljudima pošaljemo kao, ajde neku poruku, što se tiče tog identiteta, kao, volite se, znaš nekako fora ide, volite se i nemojte se. Dobro, to svi im kažu volite se. A zapravo ne mora se voliti, ali John Locke je napisao pismo toleranciji, nek to pročitaju, pa ne moraš ga voliti, ne moraš se slagati s njim, ali barem minimum imaj tolerancije. Dobro, to je tvoja poruka, moja poruka je propitajte se koliko sve identiteta imaš, šta si sve i šta bi bilo na prvom mjestu, da sad upoznaješ se, zanimljivo je i ljude s kojima jeste, šta je prva stvar koju bi želio da neko o tebi zna, šta si ti, ja sam, ne znam, građevinar. Eto, Bagzi i ti sad trebaš prekidati ovo, inače ćeš biti građevinar. Bagzi, šta si ti? Evo, Bagzi sad razmišlja. Pokušava odgovoriti na pitanje. Ostane čovjek bez identiteta. To je bilo to. Hvala vam što ste nas slušali i gledali i vidimo se u idućoj epizodi. Jeste, hvala.